way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Everything's ready. I dame i gospodo, nalazimo se u Jablanici sa gospodinom Dragićem. Gospodin Dragić, kako se osjeća? Kako je bio put? Put je bio solidan. Išli smo busom. Malo je bilo gužve, ali sve je super. Redi da sam išao svojim autom. Ali sad se osjećam kao da bi se mogao malo pokakati jer sam popio kavu. Idemo kup kart. Pa ćemo vidjeti šta ćemo kasnije raditi. Imamo još 2 sata do sabiranja s tumom. Neki ljudi gledaju kote da smo neki youtuber, pičke vatera, i gledamo kad neki youtuber. Da, ono. I dobro došli pre ljudi i muđa. What's going on, guys? My name's Ali, and today we're playing Fork Knife. Real life. Real life Fork Knife. No. Snim. Znamo se. Imate ovako, imaju i Uno. Evo je, poker, hiper. Mogu proći. Pun smo šaha, a? Previše mind energy. Brain energy. Snima. Ali nas ubija sunce. Evo momci, uzeli smo karte. Ali ne vidim ništa. I to u plastici dođu, ali s papirni, nije s plastičnim. Ne veze, treba nam svakak za 2 dana. Da, malo da igramo strip pokera. Znam, igrali smo bili. Igrali smo Remija, pa je tako da. Aj, odlično. Jel nas čekaju, on tam zamisli otišao. Ali je puno toplije, Ekstra. Puno je toplije ovdje. Džaba čizme obuka. Aha, a dar... Zato snajka. Mislio da će biti snijeg. Tamo na jezeru. Kontaš ili nešto. Ja sam je tu navišao, nadmislio sam. Ja bio ukucao da vidim na Instagramu što su ljudi objavljivali da ima snijega, znaš. Što su storije stavljali kad vidim ima. Ko je to nama došao? Vidi, zavezao se. Sretna nova, sretan bolj. Aj, Tomo, voda. Ajmo Tome. Da spremao, pa kad se vrnem ja ću vas zvat često, ne radi su Renčić. To sam izgasio baš kod takih ko si ti. Hoćeš da njima bi bili u kafiću? Ništa sjetilo tu, hoće nisu sjetilo ste voda. Vjerojatno ćemo sjetili. Pa dođe eto u fresh. A vidi mi Tome. Što moj kafić, a ne vezi. Kupili smo karte da možemo Remija gore raspustiti. Sad došli kupili. Jeste ponudali kad ima sutra poslije? Kad ima sutra? 3:20. Iz Mostara. Pa ja, 4. Ništa je 4. Aj, vidim. A, Tome. Ja nisam ga očekivao. Znaš kako je moćno ovdje, aj dođi ovdje. Aj ne. Auto. Sad ćemo već igrati karti, jel? Moja boga. Ćemo igrati kada bi obrijed, moraš nešto da ušto. Ali ne se jede. Meni isto, to sam gledao. Ko ćemo otići neđe jedan? Znači ovdje imaš pekar. Ali je sunce iza nas. Da snimaš? Yes. Evo ga. Idemo naći. Voće promet. Ja, tako se zove radnja. Promet voća. Jesu on tamo šta? Ja. Ima valjda samo tamo jest. Nigdje drugo nema jest trenutno. A Hrvoje nije uzeo svoju torbu. Kao što nije ni Eri. Pa nosim, evo nas ko magarci ovdje ide. Samo mene snimaš. Zar se tako lijepo? Malo tebe i onda da vidiš šta je prava ljepota. Ja, znaš, moraš.
nekad ne vidiš šumu od drveta. Za redom nisu radila. Jedan se renovira, pekara ne radi. Ušli uvijek u kafić. Znači, ne u kafić, mi smo mislili da je to fast food. Jer se reklamira po fast food. Čovjek reklamira sve hamburgere i sandviče. Reklamira ih van. Uđemo mi unutra, kaže imamo se ja hrani. What the fuck, ja? A šta je ovo? Šta ima jesti? Gledni. Roštilj. Gdje naše, onaj... Šta si jeruš? Peciju. Veliki, to je čekaj. Mislim stvarno da... Znači, sad hoću da riskiram da odem pitat da imaju li topli sandvič bez salami, naravno. Jer inače, zašto bi trebalo biti u sandviču salama? Dovoljno sir, majoniza i salat. Hoću. Navio kečenit. Ali ima kečapa, kečap ne piše, hoćeš li. Samo je nič. Ovo Erik uživa. Top 10 N-words. Picu može uzeti, da? A ne idem se to. A mogu malo. Mogu, joj, ti ko neka cura, majke. Ja sam uzao malo. A nisam gledao po 3 cent čega smo se vodi. Ja sam lučio, došao u pokuću, ja sam uvadio. A žao mi Moji kasnije, ako ne bude. 3 najdraža. Top 10 pussies I fucked. Number 1. Luka. Small. Ja sam tebi htio propustiti jedan slučaj da ste najfrata. Pa ko nas vas? Tom? A doći on opet po nas. Pa ja. Vidi. Ostalo nas ovdje sam. Šta ako nas neko siluje, nešto. A nema niko snage u njebinom gradu se. Doslovno. Nema on za nas. U Jablanici nema ubojstava ni silovanja, zato što ljudima je mrsko ubijeti. Ovdje su svi tužni, realno. Šta ćeš, takav život. Izgrade su tužne, vidi. Niko ne živi. Sve nekako tužno. Jebi. U ovom jebenom gradu. A ne? Ne znam šta je još. Maš neki vic, Erik, Ima... za publiku. Nemam. Jebi ga ništa, viceve drugi dan. Tomo će pričat večeras. Ne znam, brate, nitko nego jednostavno svi mrtvi jeduju, brate. Nije nego svi su na ženazi, znaš, nema nikog u gradu. Cijela svijeta. Koliko je onda? Pa pozna bio ovak, jel? Ovo, 22 godine. Dobio se ustu, krenuo na posao, ovo sam i po i zadnje ove godine, prividni sad bez ustu. Nič mjesta. Jebi. Ajde, baba, motaj. Či sad idem na Blidinje, ili gdje? Ja. Znači prvo kod mene kuć pa ćemo dalje. Tužan sam da je frater pokut isto, ne? Ja? Tužan sam da je frater pokut. Ja. To je onaj stari što sam ja govorio. Ja, bit ćemo fini, evo. Ja. Tu su prednji, to je fini. Pa dobro. Ja sam pokušao, policajac pričao. To se. Uj! Nema ovog kod nas tamo u Njemačku, da je? Nema ovog, brate. Evo moj luž. Uči se ako se udaš ova. Vidjet ćemo kako se pokažeš večeras tu. Mladić Maklareva sir, nije to isto neka zlatna cesta. Ujeboj. Nije ni ovako. Kao čovjek da u Strugarske ostalo ono je odu i naši. Ajde dobro, ovo kad skojim da se utapa, ali jebi ga se. E, gore se mi penjemo skroz. Če gore? Pa nije skroz. Gdje s tom, ovo mora? Jel može izaći? Govorni znači, to može. I glupog pitanja. Uj. Opa. Samo on. Aha. Jest. Poizveš ljudima još. Sine, uđi bola, ne u mene snimat, uvijek snidaj se. Ja, iskreno. Gdje zamezite, što? A mezi ima bolan, ali sad će ipci, sad će... A mi sjel tamo... Ovo će vama smota, pa ponesite gore nekima. A, vjeruj mi. To može, ali sad fakat ne možemo ništa raditi. Nisam še... Šta je sad tu? Sad će ja zarediti. Jel?
Samo sve pravi. Kaki? Prije Efendije. Takvi mali ima Albanku, stavljaš Crnogorku. Vidiš što mu stoji, čeče. Ali pristalo se djeca krste. Bolje nego meni mu stoji. Možda je pola Albanka, ali je pristalo da se krste. Ja živjeli, dečki, sve uzmano. Bog da zajedno. Ojoj, kako su... Ne znam ko za kopča košta. Za kopčaj košta. Evo, Tomo za kopčar. Za kopčaj košta mislio. To samo zna otkopčavat, štaš? Trebao sam o nužu. Tomo bolje grudnjaka. Trebao sam o nužu u košaru donije, znaš. Zar je to tako... Znaš čovjek koji farme, kakve čovjek. Dole mu Biće mu zima gore u... Hoćemo sad zezat se. Čekaj da bokserice skine. Biće mu zima gore u trenirci. Ne, Znaš kako gore ladno. Pojio sam pidžamu ispod. Podjeli smo duge gaće. rekao sam njima da toplo ponesu. Moram gut na slavu. Zakopčao. To ma jedno drgo u bastamu do škore. U njihovom dan. To snima. Da. Naravno. Ovaj. Rekla je nevjesta da se ne ugasi. Daj molim te ti. Da, ajde da se smeta, ne. Ovako će oni kad bude vjenčao, dem ti sveži kragu, dem ti ovo, dem ti Daj mi ti prvo, brat. Ja ne znam kad vidim to, sam vidim film Svećenikova djeca. Aha, A ne ja. to drugčiji način. Ja isto, majke. Najbolje ima i vi. Čekajte. Ja ću na... Ja ću evo, samo polako, ne. Kur, tamo ruksak. Ne treba se vezati. Ne treba. Ne, jer je... Šta je? Ma jer je uzak put, pa ako se bolje ljeti za auto, ako se sklizne. Češ šta snimat nešto? Ma malo put kako vazi. O, pa novo će da je to dan. Ma vidi se. Dakle, ovdje je 200 metara nadmor sve visine. Mi se penjemo na 1200. Ja. 1000 metara se penjemo visiti sa pomalo više od pola sata vožnje. Ozbiljno. 1230 i nešto je naša kuća. Smo mi gore idemo na vrh. Idemo, zove se Risovac, a par prirode Blidinje. Ja. I sad ovdje se stara ulica, ovo je najstariji put ulazak iz Doljana u Jablanicu, ali sad smo napravili kuće. Pa nije ovo bilo prije ovako kuća, ali nije auta bilo. Sad parkiraju aute. Dakle, kad sam ja došao ovdje, 2001. onda je poginuo pred Božić Tomin otac. Radio u Sarajevu, u Hidogradnji i poginuo, kamen ga pritiskao. A dobro je sličio na Jakišu, na koje je bio. I bio je sprovod dok da smo prošli sprovod. Ja. Ono još nije bili svjestan, bio Sveti Nikola, on je mislio o darovima Nikoli. Bio je malo da to, malo je on to. Sad, vamo ti, dok ja ne prođem. Ovo je, dakle, ulica, to dvosmjerna, ali... A jedva jedan. A sad je ovo glavni put regionalni, ima li što ozdol da mi uletimo prirodno? Ne ima. Ovo je glavni put, tu ide Jablanica, Posušje, može i Tomislavgrad, spojeno je sve, zove se regionalni put, samo je uzak ovdje kroz Jablanicu, ima gore malo širi i kroz Doljane. Župa Doljani pripada Sarajevskoj biskupiji, a ovo pripada Mostarskoj vodi. Sad ćemo naići pokraj groblja, gdje je Tomin otac ukopan i baka i djed. I to je naše groblje, skupa i pravoslavno. Drma, ne možeš ti sad snimiti, ja brzo vozim da nestane, znaš, jer ćeš lajdat ako stane. Ja ću to sve sasjeći lijevo, onako malo, znaš. Kad smo krenuli, došli smo. Ja, eto. Ovo je, to braća njegov zidali ovaj zid, radili, ovo je skopilo snijeg, nema ga skoro.
Eto ga. Tu ćemo da iznijeti stvari sve. Najprije ćemo otvoriti garaž. Ste živimo? Možete vi iznijeti pa i pred kuću. Ovako sjećemo, sad ćemo jesti dok rasporedimo. Kak se tresava 50 mm. Sad ćemo mi jesti. I popiti pa ćemo zapljati. Polako. Sad ćemo. Ja sam vam popiti ono prodati. Schmeckt. Schmeckt. Znaš, Jess. Znaš, Jess. I Kranjsku Budu, znači tu sam. Ja sam na Lisovcu. Ja vidim treba. I koliki je, bože moj. Miran. Tornjak. Vidi. Ode se kući kost. A gdje on bude tamo? Ima sučet jedan Milo. Stari momak malo. Malo avijacija. Kako je on tebe čuo, je? Pa zna, ja mu donosim uvijek kostiju, juhe. Tamo pucaju, tamo ima vikenda, ima 800 vikendica vam, tu će vidjeti. Je. Dobar. I sad kada mogu ti pa tebe će mnogo ima krizni. Ti balon. Ja. Ali, zato... To je balon za šaru, nije za tebe čovječe, vidiš? Za šaru nije za tebe, ne uzbriješ, evo ti ovdje. Masnik to znam. Masnik. Ovo je za bil. Ama šta je toliko smiješno? A ako mi neće biti smiješno, kost jedno. Ne želim, zato. Ma da će mi Kirilika Sarajevo, ona se da. Otepi su gore mnoge, gore zelene. Aj, Isuvene, izvor vode poslije ponosne. Ja, ti si Čarapina, tražete Čarapić. Ja mislim da je dobar drug. Good fellow. Ma jes, dobar je to. Very good fellow. Ko je to? A jedan smrdi mali porijeklo, a njegov dit išlo valjda ulov, lovio uvijek šabu, valjda direktinu jeo. Ne snima ni on. Sad Snima dok se ovo pliva, snima. Nije podignuo. To, idem crno malo. Jamžice, to tamo. Ovo je vino bolje od toga. Vi se bavite, šta radite tamo? Pa je to američka stoka. Ali mi radimo institut za atomsku fiziku gdje se atomske bombe proizvodi. Oni znaju, ne znaju čitat, pisat, pa šta ćete vi tu trebaju fizičari, naučnici. Kaže, Sulju, mi smo fizičari, pa šta radite? Pa mi samo kotrljamo one atomske bombe, u kolicima slažemo podnu.
brisao prašinu po njima. Šta će tu škola? A neko pita šta ako pukne, vidi čudu, nek puca, nije moj, nisam im plaćao. Šta ako pukne, šta nek pukne, nije moj. Moja vidi, nek puca. A kako je gospodin? Ali stani, ali evo, kad je oni polagao večernju školu, koji je Mars počeo, oni završi. Slušaj ovo. Nije tvoje sudovi mujo u večernju školu došli. Teka vola, ne se smijali. A nisu učili ništa. Ja? Slušaj u priču. Onda mujo predložio sudi, a sudio, kad ja odgovarao i drugi, neko ti slušaj, iza vrata malo ćemo je otvoriti, znaš, i piši onaj. Odgovore, znaš. Čovjek ulazi, profesor ga proziva, znaš. Prvo pitanje, koji je nacionalni junak srpski poznat srednjeg vijeka? Prvo je kako se zoveš? On rekao ime i prezime. Nekad je... Ja, onda je... Pusti neka, nek ispriča sad. Kaže, ovaj čovjek veli Marko Kraljević, a sudo piše Marko Kraljević. Onda drugo pitanje, ko napisa onaj Kapital? Čovjek veli Marks Poč Engels došli. Nije, još drugo pitanje, koje godine bila bitka na Kosovu? 1389. Ja, ma mogući to. To je, a treće je Mars počeo Engels dovršiti. A ona imali četvrto pitanje koje je bilo? Četvrto. Imali života na drugim planetama, van sunčevalnog sistema. Čovjek ili postoji mogućnost, nije naučno dokazano. A Suljo upada, profesor ga nije ni prozvao, ali ko ste vi? Ali Marko Kraljević. Pa kada ste rođeni 1389. Pa ko vam je otac? Pa kada je Marko Sport nije završio. Kada je profesor, pa vi ste otkačen čovjek. Pa kada je Suljo, postoji mogućnost, a naučno nije dokazano. Kad pjevaju veselimo samci, u zemlje i preko sejanci, veselimo samci, u zemlje i preko Kako je bio? Ulazi Mujo u gostionu. U Doboj. U Doboj, ja kaže, ko je ovdje Miloš? Jedan se javi, ja sam, jesam ti, jesam, Mujo za pištolj ubija. Ljudi skočio, težemo pištolj, lakše ubila, Samara u dušu. Pa vele Mujo što ubio Miloša? Pa vele on je ubio Murata na Kosovu. A on je objasnil da je to prije 600 godina bilo, da je poginuo Miloš, pa kaže, ja juče dozim da se nam ne bi. To izlazi kraja. Juče noćno. Ko prolazi, tetka i jara, neko prolaze, tetka i jara. Aj, pozna šta će moj Daj, da ja probam to. Ne znam ja što na njoj. Znam da znaš. Ama nisam odavno uzeo. Pa hoćete li vi ona... Evo još jedna za Milu i za Milana. Može. Kvitetka, jel? Tak, to je stara. Čuješ da kaže. Stara kvitetka. Thank you.
Kad se ovdje nešto vidjelo. Mi smo ovako ovdje kod djeca prije, znaš. Da bi mi navečer išli tamo gdje ono jezero kad smo ušli gdje voda se. Ali ja bi najradije da ne može. Ja bi volio sam da ne može. A jedinac? Ma ti nije njima, pa da čuje za to. Neće Bog. Slala mu želje. Neće malo u Rimu završio, na Germaniji. To su ono sveći postao sveći. Iz ovoga govori iz ovoga govori ja sam čak ne neka jam kada neko stalno vidiš njegov sin se javlja, sve mu postaje sličani. Jedinac odnos. Zato spremate bili, zato što ti pumpe kada svećani. Ne pitaj gde sam i s kim bio, nali mi samo crnog vina, odavno nisam pijan bio. Crno vino, crne oči, sve je crno oko mene, tek ponekad njene oči u plamenu za tebe. Crno vino. Znači, gledajte brzine propa dvojke, nije zajebanski, ne... Kao budemo me mrva! Jebe! A jebote, da!